Buat kerja dakwah ni syaratnya tuan-tuan, kena ada sayang agama macam mana Nabi sayang agama. Kena sayang agama macam mana sahabat Nabi sayang agama. Sahabat Nabi ni bila tengok Nabi begitu risau tentang agama, sahabat Nabi telah bangun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nahnu sahmun min siamillah. Kami ni anak-anak panah Allah Taala. Tuan luncurkan kami ke mana saja untuk menjalankan kerja dakwah. Kami akan korbankan segala-galanya semata-mata untuk hiburkan hati Tuan. Sahabat Nabi tuan-tuan, kalau kita hari ni kalau orang tanya nak mati di mana paling seronok, kita semua kata nak mati di Madinah tuan-tuan. Nak mati di Raudhah macam sahabat kita tuan-tuan. Badrul Munir, Allah pilih dia tuan-tuan, mati dengan husnul khatimah. Mati di Madinah, mati dalam Masjid Nabawi, mati depan makam Rasulullah, mati dalam bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, hari Jumaat, malam Lailatul Qadar. Itu mati yang terbaik pada pandangan kita. Tetapi tuan-tuan, bagi para sahabat, mereka mengatakan, di mana pun kami mati, kami tak kisah, asalkan kami mati dalam agama Islam, dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi mereka orang Arab, tapi kubur mereka tak ada di Mekah dan Madinah tuan-tuan. Kubur mereka di Istanbul. Kubur mereka tuan-tuan, Masya Allah, atas gunung di Cyprus tuan-tuan. Ummu Haram radhiyallahu anha, orang perempuan, kubur dia di Cyprus tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang Nabi SAW sebut dia Aminu Hazil Ummah, orang paling amanah dalam ummah ini adalah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Kami pergi dekat Jordan tuan-tuan, kubur dia di Jordan tuan-tuan, Masya Allah. Hari ini kita tuan-tuan mengaku umat Nabi, tapi kita takut nak mati di luar negara tuan-tuan. Dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut menghadapi kematian, takut nak keluar jalan Allah, takut nak korban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah dah janji kepada sahabat yang keluar jalan Allah, alladzina amanu, orang yang beriman, wahajaru, berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka, wajahadu fi sabilillah, mereka berkorban di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, bawa harta sendiri, bawa diri sendiri, bawa masa sendiri, bekalan sendiri tuan-tuan, keluar ke jalan Allah. Allah janjikan a'zamu darajatan 'indallah, di hari kiamat Allah bagi darjat yang paling agung dalam surga Allah Taala. Darjat yang paling tinggi di bawah makam para Nabi tuan-tuan. Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma, siapa yang datang kematian saat dia sedang menuntut ilmu agama Allah, liyuhya bil Islam, untuk sebarkan Islam di seluruh dunia, itu untuk hidupkan Islam di Albania, di Brazil, di Argentina, di Colombia, nak hidupkan agama di seluruh dunia tuan-tuan, di China, di Afrika, di Jepun, di Korea tuan-tuan.